Kem no ki pulit jong ka West Bengal yu main organizer lor ke jingwan yu Messi ha Kolkata usa tadru duta. Namar ke jing bomla pan penbit penbiang ya ke kom penyaj hadu baklami ke jing kelumar ke huri hura. Bat kat kum na DGP jong ka West Bengal wa ong ba ento kit benia ya baro ka balaja. Bat baro ka bai tiket ladai pen pilot syagi pajba. Namar keldon bun ba ke jing bamsap ha ke kom di tiket da ke ba judi plak ha ka dor ke ba rembha kat bagi pajba gemla ban UI ya Messi. Namar bul haban mino na ke stadium tang hapok 10 minit na ka daw balas tang mi ke huri hura. Kawairu ke belah penbitar ya gi belah tiket da ka dor ke ba rem kadai paya Messi la ke saudang setang da ki politician ki he sarkar. Kad bala da dai kiru pajba banyak sendur lang pad Messi ki haban siu hadu ke pas holak tengka. Kad bagi he sarkar politician jong ke West Bengal kentup yo sport minister jong ke West Bengal Arab Biswas udang muja ke sendur lang bad Messi. Kad bagi pajba kidang lenyar namar kadaw bah gemla banyu iyau. Kane ke jingja hakol kata kala penja burom sisai ke jingwan jong Messi hak te kenong ba. Nakadaw bagar kom penyaj kamlong ke babit babia. Nang ta laisai kesngi Virat Kohli un sajulat pandai kendu markmat pat Messi. Messi ulawan poise India kum kata ka gotor nagam ta ka laisngi. Mentaka kat lai terik, kat saw terik, bat kesngi ke bekadu, kadai ke kat san terik. Bat kebalwan sendran lang yang Messi, kidai Luis Suarez, bat Rodrigo Depo. Kum taru saki ki program kibanang dondang Nesya Khmat, tongenang ap, ya ki wei pati kubor kibandang wan, kublesibo.